Tako še bomo govorili z naše gledališče, izbijal, da najbolj važna riječ je, da s telim, s kar djelom, našim djelom, se ohrane naš jezik, naša kultura. Tole vidimo, da se zgublja, ja, ljudje imajo težavo prijeti naprej, ko zareči, naš jezik. Naš jezik govori malo prostora. Ni prostor, kjer se govori, vel jezik je plug gledališče ali pa druge prostori, kjer so zbor za pjesmi, kjer se dela muziko. Tole, ja, kar se dela, je največ za ohraniti naš jezik, našo kulturo. To je najbolj važna reč, mislim, ki moramo narediti mi, z našim delom gledališča, mislim, tisti, ki pridejo za nam, ki bojo, mislim, da morajo iti naprej. Tole stali namenjen za praviti, kar smo mi, in za ohraniti naš jezik, našo kulturo.